a retrospective look into Rwanda-China relations. Rwanda and China share a long-standing partnership in development spanning from trade and investments to health, infrastructure, and beyond. Since the two countries established diplomatic relations in 1971, their political and economic cooperation has grown exponentially. The prospects for mutual growth and prosperity are promising. China's position as a leading nation in innovation and technology makes it a critical partner in Rwanda's ambitions to become a regional hub for technological innovation. A pivotal moment in this journey occurred in July 2018 when President Xi Jinping made history by becoming the first Chinese president to visit Rwanda. His visit followed President Kagame's trip to China the previous year. These exchanges laid ground for our country's future trajectory of bilateral relations, emphasizing mutual benefit and sustainable growth. Rwanda's Minister for Foreign Affairs and International Cooperation, Dr. Vincent Biruta, recently reiterated that China is a valued partner, with whom Rwanda shares a deep bond of friendship and a mutually beneficial partnership based on mutual respect. Furthermore, he reiterated Rwanda's attachment to the One China principle. As Rwanda and China continue to strengthen their ties, let's take a look back at some key projects and initiatives. China, a key trading partner. China and Rwanda have previously enjoyed robust achievements in the trade sector, with comprehensive growth in the economic and business areas. Today, China has solidified its position as the top investor in Rwanda, with a staggering $1 billion worth of investments. This substantial financial commitment underscores China's strategic interest in Rwanda's flourishing sectors, ranging from agriculture, technology, infrastructure, and beyond. Key imports from China included textile, electronics, leather, construction materials, and machinery, while the key export products included coffee, chili, tea, and handicrafts. To further enhance exports to China, Rwanda and China signed a protocol for the export of dried chili to China, and a double taxation avoidance agreement, DTAA, to ease business across the board. China, a partner in health. China and Rwanda have forged a strong healthcare partnership for more than 4 decades. With over 270 doctors supporting Rwandan hospitals, they've treated hundreds of thousands of patients and provided invaluable training opportunities. In 2016, China's commitment was underscored by a $42 million grant to extend Rwanda's Masaka Hospital. Moreover, China's support during the COVID-19 pandemic transcended financial aid. Generous donations of vital medical supplies and millions of vaccine doses played a pivotal role in safeguarding public health in Rwanda. As both countries' healthcare systems and expertise have evolved, the scope of the medical team's assistance has diversified, further strengthening the collaboration. Building infrastructure. China's substantial investment in infrastructure has greatly contributed to Rwanda's economic and social development. Road construction, in particular, has seen considerable Chinese involvement, facilitating smoother connectivity and the seamless transportation of goods and services between urban and rural areas. A standout project is the construction of the Kigali Ring Road, a 42-kilometer thoroughfare encircling the city, spearheaded by China Road and Bridge Corp. (CRBC). This initiative has notably enhanced traffic flow and connectivity within Kigali. CRBC's endeavors also include the construction of the Bugesera Airport Highway and a vital flyover in Kicukiro district, effectively easing traffic congestion and considerably reducing travel times. As a result, travel time from Kigali to Bugesera district was reduced from 90 minutes to a mere 40 minutes, significantly improving access to the eastern province. Furthermore,
Chinese investment has been instrumental in the development of Bugesera International Airport, undertaken by China State Construction Engineering Corp. Once completed, this airport, boasting a projected capacity of 4.5 million passengers annually, will serve as a pivotal hub in Africa, stimulating tourism, trade, and economic growth across the region. Rwanda's role transcends mere reception of aid. Its peace and stability offer economic opportunities for Chinese companies and entrepreneurs, who are increasingly investing in various sectors within the country. Rwanda serves as a gateway to East Africa, Kamiza, Sepgel, or ECAs. Additionally, its growing international presence makes it a strategic partner for China, paving the way for mutual growth and cooperation in the years to come. Quand vous dites que le problème de la RDC c'est Paul Kagame, je vous rappelle d'abord que les M23, quand ils ont pris les armes, ils sont entrés par Bunagana, ce n'était pas la frontière avec le Rwanda. Personne ne parle de Museveni, personne ne parle de l'Ouganda. Pourquoi? Parce que déjà cette machination politicienne qui est entrée dans le venin de chaque Congolais voit toujours Kagame, le mal. Je voudrais vous rappeler. Le CNDP, quand vous parlez de pourcentage des membres du M23 qui sont des Rwandais, c'est tout à fait faux. Parce que déjà, quand il y a eu l'accord du 23 mars avec le CNDP, ils se sont convenus pour le retour des réfugiés. Ils se sont convenus pour la cessation des hostilités, de discrimination qui se passent ici n'importe où. Arrivé en 2012, les membres, parce que ceux-là qui sont dans le M23, ils étaient dans les FRDC. Ils ont créé défection dans les FRDC. Sont des Congolais. Des Congolais, vous connaissez bien Makenga. Makenga est de Massissi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez, j'ai besoin de Bissimo. Bissimo est un Mouchi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez bien Willingoma qui était même de l'UDPS. Il était à la Fédération du Nord Kivu de l'UDPS qui est du Congo central. Ce n'est pas un Rwandais. C'est à vous maintenant de me dire quel est le membre du M23 que vous connaissez, qui est Rwandais, vous citez son nom. Parce que moi, je viens de citer le nom. Et je n'aimerais pas qu'on me dise que je prenne part du M23, qui est le Congolais, qui a pris moi personnellement. J'ai quitté Kinshasa, j'ai pris mon avion avec mes propres frères, je suis allé à Goma, je suis allé dans le Rutshuru, je suis allé dans le Massissi, je suis allé de l'autre partout. C'est là-bas que j'ai appris que le chef de l'État avait invité en 2020 le M23 ici. Ils étaient logés ici pendant plus de 10 mois. Pourquoi le chef de l'État avait appelé les Rwandais? Non, il a appelé parce qu'il savait que c'était des Congolais. Si vous vous rappelez, lorsque le chef de l'État a eu le pouvoir, dans tous les camps des réfugiés, il y avait une grande fête. Je vais vous donner les images. Dans le camp des réfugiés au Rwanda, il y avait une grande fête parce que le chef de l'État leur avait déjà promis le retour des réfugiés. Après quelques temps, vous le savez très bien, parce que nous avons importé le problème qui existait au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Ça a commencé quand? Parce que déjà en 87, les Tutsis et les Banyamulenge n'ont pas participé aux élections. Kagame n'était pas président de la République. En 1990, lors de la conférence nationale souveraine, les Banyamulenge étaient chassés de la conférence nationale souveraine. Kagame n'était pas au pouvoir. Et cette affaire de discrimination a commencé même depuis 62. Depuis 62-63. C'est le plus... Twakire oxygène aduhe ishusho nyayo yuko ibintu bihagaze kuko tumaze iminsi tubona kuri za murandasi intambara mu by'ukuri itaravaga ku rugi imeze nk'imvura itava ku rugi. Hari intambara yabaye muri weekend mu by'ukuri yahesheje amahirwe M23 gufata ibice bya Shasha bya Kiroshi. Ibi ngibi bikatujyana yuko habayeho kupire y'imihanda yose igaburira Goma. Ibi byose turagira ngo ubisesengure inyungu cyangwa se ubanze wanaduha cartographie yose ukihagaze aho M23 iri unasoreze kuri izo nyungu nyine M23 ifite mu gufunga imihanda yose ndetse n'igihombo abatuye umujyi wa Goma bafite. Ndagira ngo uyu mwanya ni uwanyu kugira ngo muduhe ishusho nyayo y'uko ibintu bihagaze muri karakarere. Murakoze. Murakoze. Nanyemerera nkabasezera njyewe. Nta kibazo. Murakoze rwose kandi murakoze cyane kuri mwakoze ku nyunganizi zanyu. Turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe. Amen. Merci beaucoup prof. Amahoro ndabizi iwanyu biri kujya almost saa 5. Rero mwakoze, Imana ibahe umugisha kandi space nakagaruka n'ikindi gihe nitugukenera nyabuna uzaze, ntabwo ujye utenguha. Turagushimiye. Urakoze. Ndumva noneho top Kivu wakomeza. Imirwano monitoring
Top Kivu yakoze muri ibi byumweru bishize actualité cyane yari ya Mweso. Mweso aho leta yashatse kwerekana ko yari yayifashe, hanyuma ikavuga ko ngo M23 yavuyemo igatera ibibombe bikica abantu. Iyo yari propagande. Amakuru dufite ntabwo leta yigeze ikura Mweso mo M23. Abatazi Mweso, iyo uvuye i Goma uragenda ukagera Isake. Isake niho hari bifurcation y'umuhanda ujya hitwa Rutoboko. Aho Rutoboko niho hari bifurcation y'umuhanda ugiye Bukavu, nuzamutse ugiye Swati Mushaki, wagera imbere nawo ugatandukana, hakaba umugiye Mushaki undi Karuba. None iyo mihanda urayireka ukazamuka Kimoka, ukagenda hitwa Kingi, ukazamuka ukagera hitwa Kabati, Kirorirwe Igicanga. Iyo ugeze Igicanga naho uhura n'inzira hafi 3, imwe igiye Bishusha, indi manutse igiye nyine Mweso, n'igiye Kibarizo, ugakomeza iyi Mweso ukagera hitwa Muhongozi, ukabona ukagera Mweso. Ni centre ikomeye cyane, hari n'ibitaro bya reference. Na kera abantu bazi kara karere, iyo bavuga umuntu yarwaye ngo bamujyanye Mweso, bumvaga ko bamujyanye muri VIP ikomeye cyane. Ariko n'ubu yari VIP kuko hari Médecins Sans Frontières yari hari ifasha abantu kwavurirwa. Bango kara karere kose Kazampati, za Kivuye, yaba no hakurya yaho yitwa Zantuza Gatsiro, bose naho baza kwivurira. Ni centre iri très stratégique. Iri stratégique kubera iki? Mweso ni centre ihuriweho, harimo inzira zigiye muri 4 territoire. Bango Imweso hari umuhanda uturutse Nyanzare, uwo muhanda ushobora kugendamo ukajya za Lubero ukajya na Beni. Aho abantu badashoboye guca muri M23 batari babishoboye, ariko ubu ngubu ntashobora bafite kuko hose ntaho wagera Igoma udace muri M23. Niyo nzira bari barafashe, bavi Lubero bakaza Kanyabayonga, bagafata inzira ya za Mirange Birundure, bakaza hitwa Gikuku Inyanzare, bagera Nyanzare bagafata inzira ya Ruve Gatsiro bagacomokera Mweso. Alors abanze guca Gicanga hari umuhanda uzamutse ugeze Mpati, bakazunguruka iyo mashamba bakaza guhinguka za Bihambwe mu Rubaya, none bakaza Igoma. No muhanda muremure, ariko iyo nzira hari abayifataga. Alors iyo nzira gufata Mweso umva ntibishoboka kubera hari ikiraro cy'umugezi, hari umugezi uhari, umugezi unitwa Mweso. Nuba ngo udace kuri icyo kiraro nta bwato wacisha muri ayo mazi kugira ngo ufata kandi kayira. Donc ni passage iri obligé. Donc M23 ko hakontrola, urumva ko ibikase connexion ya renfort yose Kinshasa ishobora kumanurira Ibeni kuri aeroport kugira ngo ize kubatera wamaze gufata aho hantu. Ni point stratégique, niyo mpamvu habera urugamba rukomeye. M23 idashobora muri stratégie militaire kugira ngo iharekure, iba iciye icyuho deja cyo kugira ngo Gicanga ibe attaqué, kandi Gicanga igomba kuba protégé sur le plan stratégique mu gisirikare. Alors urundi rugamba rwavuzwe ni rw'ikanyango nyine bapilona, anariho twabonye image za drone M23 yakubise. Iyo ni update mwese mwarayibonye. C'était très important kuko byagabanije ibitero byinshi bya guverinoma kuri M23, kuko nabaje bazaga bikanga. Nka pilonage zahabaye ejo bundi, ngira ngo mwakurikiye mwese ama image, mwabonaga ko insuko yari igiye kwataka position za M23 yarasiraga kure cyane, ku buryo yari izi ko iyegereye ntabwo yagaruka. Donc iyo nzira iri contrôler, leta ntabwo yigeze ihagera, ni M23 ikontroye iyo nzira. Alors sur le front ouest, harimo isemene ya bayi actualité cyane ya prise ya Muremure. No musozi muremure koko witwa Muremure, uri kuri uwo musozi nuba ngo ubukontrola jonction hagati ya province ya Sud Kivu na Nord Kivu. Nuba ngo ubureba za Minova munsi yawe, ubureba za Shasha, ubureba Kiroche, ubureba Ibweremana, ubureba Sake, ku buryo ubureba na Goma, kuko no musozi uri ahantu harehare cyane. Importance yawo mu cadre yo kujegeza imbaraga za adversaire,
niba ngo ubu kontrola ukuntu FDLR na Nyatura bacukuraga amabuye y'agaciro akabafasha kugurisha kugira ngo bakomeze bagire ngo uri hariya izo trafike ubu zikase direct niyo avantage M23 ashizemo imbaraga kugira ngo controle hariya kuko niyo nabashoboje kuyabamanuke Nkingwe abandi bamanukira Ruhegeri bafata Kiluku hasi aho ni ku muhanda bafata na Shasha. Shasha rero yari très important kuri bo kubera iki kuko ramforo yose yagomba kuva Bukavu ubu ntishobora kuhaca kuko muhanda ubu ngubu uri controle ni ingabo za M23. Hagati aho ngaho bafashe Karuba ni strategique aussi kubera iki uko umuhanda wa Karuba niwo umanutse ukajya Rushoga Humure aho Humure so tushobora kujya Ingungu niho nindi nzira igiye mu Rubaya. Donc ubwo ayo mabuye y'agaciro nyine abafasha kugira ngo bakomeze aca hariya iyo nzira ubu M23 yarayifunze ngo exploitation yarahagaze ce qui fait que ekonomi ya leta iragabanuka kandi iyo ekonomi yagabanutse burya n'urugamba ruba rwagabanutse ntabwo ruba rugikomeye cyane. Ahandi bafashe nahitwa Rutoboko ubwo ho ni mu birometero 3 donc isaha M23 ibirometero bitarenze 3 ni sake hari abavuze ngo bahavuye iyo ni propaganda ya Kinshasa. Shasha iracyari mu maboko ya M23 uwo muhanda wose uracyari controle ubwo hari 3 axes zinjira hari axe ivuye Gicanga hari axe ivuye ku Mushaki hari na axe ivuye Ibukavu Shasha ariko ivuye ku Mushaki nayo irimo axe ebyiri imwe ya Karuba n'indi ya Mushaki bango hari 4 axe M23 ifungiye leta a partir yo kwira ngo mbere uko yinjira Gicanga nako Isaki. Donc aho ngaho sur le plan militaire hari supremacy ikomeye cyane itumye FARDC ubu ngubu ijegera yumva koko M23 ishize chini ya bulinzi muri cadre ya front ya Est noneho Kibumba M23 nayo ntiyigeze iva mu birindiro byabo ahubwo hari ama centimetre yiyongeje kandi yandi kuri front. Donc avance iragenda neza malgré imbaraga za SADC malgré imbaraga z'abarundi bongeyemo n'abasirikari bandigira ngo mwabonye n'amatelegrame ya signé par General Prime ko yohereje ingabo zigira hafi 700 ariko riya ushaka ko ari ni kuyobya bashobora kuba barenze amakuru dufite bararenze ariko nubwo baba barenze kuba batarashoboye bararetse muremure bararetse umusozi wa Ntuza wa Kagano bararetse Rwegeri bararetse Nkingwe. Imbaraga za M23 birerekana ko ziri hejuru cyane kurusha biriya bisirikari malgré imbaraga bari gukoresha na mwaye bafite n'ibikoresho bafite par rapport n'ibikoresho M23 ifite. Twabisobanuye cyane twavuze ko motivation M23 ni nabantu bari kurwanira cause ya ifatika yo fati ni kufa na kupona naho abandi n'abacanshuro bari kuza kubera bahembwa 5,000 ariko bamwe bari gusubirayo mu masashe abandi bagasubirayo mu bitambara. C'est très dangereux. Unyemerere nk'interrompeho gato nkubaze ukiri aho ngaho kuri izo update. Hari amakuru twagiye tubona uranyumva Top Kivu? Ndakumva. Okay, urakoze kubinyemerera. Hari amakuru twagiye tubona atubwira yuko nyuma ya Tanzania n'aba South Africa hari aba South Africa bafashwe ariko M23 ntabwo yigeze bagaragaza ndetse igihuha cyaje kitubwira ko bishoboka yuko Cyril Ramaphosa yasabye M23 kutabashyira ku karubanda noneho M23 ngo imusaba yuko ngo ibintu byoroshye cyane ko ari uko yasaba ingabo ze zikazinga imizigo hanyuma bakamuhereza abantu be bakagenda. Ibyo ngibyo yaba ari byo kugira ngo wenda unakomerezeho? Wabyise ibihuha ubu natwe biracyari bihuha ubu tuzarindira porte parole militaire niba zabatwereka naho nta makuru tubifiteho nyine nabwo mbyumvise kandi muri protocole zacu ntabwo dutanga amakuru y'ibihuha dutanga amakuru twabonye kuko ejo tutazabibazwa. Urakoze cyane umugisha. Ndi kuvuga ibyo twabonye turi muri cartographie naho ibya mateka abo twabonye n'abarundi bo bari no kuri YouTube twarababonye twese
by'aba South Africa nta makuru tubifiteho, ubwo munsi porte parole azabyerekana nangwa mu zindi nzira tuzabimenya, ariko ubwo ni ukubifata nk'ibihuha kugeza aho ngaho, ubu ni ibihuha. Très bien, ukoze komeza noneho. Alors ligne navugaga ligne ya ubwo rero Goma ikaba iri asphyxiée mu rwego rwa gisirikare, uvuze ko muri cadre militaire au juste ni M23 bikontrola Goma kuko ni ifite axe zose eshanu, zire enye zisake nimwe ya Kibumba, ubwo twashiraho ni ya gatandatu ni y'amazi, kuko ubu ngubu amato yose bari guca hariya mu kiyaga ari kuza yo muri Lingala bayita keba, kuko umuntu uri shasha hariya shasha ubu ufite n'ikiruku, ufite amazi yose imbere yawe ku buryo imbunda yose wakoresha ubwato bwose burimo wabuhangayikisha. Ngo n'amazi y'isaha ni M23 ya controla, ahubwo ndongeraho n'ikirere, kuko indege zose iyo zije kugwa kuri aeroport y'Igoma zikatira ni nka kilometre 3 vol d'oiseau ku musozi wa muremure, ubu yireba ituruka Walikale ikaza ikazunguruka ikajya kuzunguruka za Nyabibwe ikaza noneho hejuru y'amazi kwijwi. Alors iyo uri ku musozi wa muremure ubu yireba neza neza uko indege imanuka. Pour dire dushobora gutangara mu gitondo kumva ngo M23 ngo ikirere cyose yagifunze, kuko bifite ububasha ahantu position irimo yafunga ikirere cya aeroport ya Goma ntihagire indege ihagwa itamanje kubasaba uruhusa. Usibye ko wenda batari bagira muri yo niveau, ariko nkanye umusesenguzi mu bya defense bafite ububasha kuba bafite umusozi wa muremure na Kagano, uwo musozi ubahesha hari ufite mizairo indege yari yo yose da wayikontrola, wabwira pilote ati we shuka hapa wala rudia nyuma agasubirayo, ntabwo yakubwira ati no kuko ubu mureba neza. Donc ikirere cya Goma M23 gikontrola, ari amazi ya Kivu gufata ya Shasha na Kiluku na Kiroche ikontrola ari amazi, ifite les 4 axes terrestres zivuye Masisi nuko nabwiye prolongement Walikale na Luberuchi inzira yanzare, ikaba ifite controle inzira ya Kibumba mu nzira zose vuye muri Rucuru na Lubero na Walika na Beni, waciye mu nzira Kanyabayonga ukaza guhinguka Mabenga n'ikiwanje. Inzira basigaranye ni inzira imwe gusa yo guhahiramo Goma, ni inzira y'u Rwanda, niyo nzira isigaye, naho inzira y'amazi iri contrôler je dirais à 80%, naho ko butaka bwo ni presque 100%, kuko ubu nta hantu wava muri territoire yindi yari yose ya Nord Kivu udaciye muri eneo M23 irimo, wava Walikale, wava Masisi, wava Lubero, wava Beni, wava Rucuru, wava muri Nyiragongo, nta hantu waca ngo ugere Goma udaciye muri eneo M23 icontrol. Alors niho dusubiye muri topic y'umunsi ati nibiganiro bihari, donc nuba ngo barananiwe, ariko twaje kwerekana ko muri mechanisme zihari uyu munsi zose zamaze guseswa, biragoye kerekani haba indi mechanisme nshya izaba créée soit par CIRGL soit par SADC, ariko SADC di parti en conflit. Niho navuze ati ko bigoye umuntu uri en conflit niwe tena uri buze kugira ngo abe mediateur. Niho navuze ko bigoye diplomatiquement, sinzi niba umuntu bari kurasana yaje gutabara ariwe wahindukamo, kuko M23 zavuga ati baje gufasha leta, twebwe ni igihe garanti dufite ko SADC nibi organisha ibiganiro twavamo victorie alors que ifasha leta kuturwanya. Naho navuze ko bigoye cyane muri amasaha kumva ko haba ibiganiro parce que structure zihari ziragoye. Bavuze ati ibiganiro bya EAC u Burundi ni partie prenante ni belligérant, ni membre wa EAC. Est-ce que EAC iorganije ibyo biganiro kuko Burundi ntibuzabizamo? Est-ce que bizaba bifite imbaraga? Niho nsubiye kuri conclusion kuvuga ati biragoye, simvuze ko bidashoboka, ariko biragoye muri structure ihari kumva ko hari ibiganiro Kinshasa yashaka yahuriramo. Inzira zo guhuriramo ziracyafunze, ntago zari zaba clarifier, peut-être tuzabimenya mu minsi itaha. Donc bamaze kudefinisa niba bishoboka, ariko jusque là nkanye umusesenguzi nkavuga ati M23 yemeye ibiganiro yabiguye mu mutego, kuko solution kugira ngo ikibazo gikemuke ni
autonomie ya gestion ya kariya karere niyo carte igomba gushyira imbere gashobora kuzakemura ikibazo une fois pour toutes, hari hakaba igihugu ikontrola aho abaturage bayo hatazongera kuvuga ati uyu ni umunyamurenge, ati uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu, ati uyu ni umuhunde, abantu bose bakiyumvamo nk'ukuntu u Rwanda rwabikemuye ati ndi umunyarwanda. On se reconnaît dans l'identité nationale, pas dans l'identité locale. Niyo solution yaboneka. Donc ibyo biganiro rero pour moi, aho ça je parle comme individu, ntabwo bikenewe pe, kuko bibaye ejo n'ejo bundi cya kibazo cyazagaruka ukazasanga duhoze mu ntambara zihoraho, alors que habaye une autonomie, M23 na AFC bakajera ira territoire hakaba autodetermination, ndakubwiye ngo yabaye solution durable kandi abantu bagatuza bagatunganirwa. Noneho uriya mutungo twavuze uri hariya, iriya colta, ziriya cobalt zabonetse hariya, iriya uranium yabonetse warikare, ari amaparike arimo inyamaswa twahize tubasobanura muri space zishize, abaturage harahingwa imyaka yose irera, abantu bagahinga bakorora bagapartaja les ressources. Abakire ba mbere bo kwisi baba bo mwayira republique, umunsi M23 yakoze autodetermination abantu bakakira bakishira bakizana. Merci beaucoup. Wenda ukiri aho ngaho kugira ngo abantu babyumve, hari ikibazo nari mfite nanjye bigera mu nkuru bitatu. Tukiri kuri cartography rutweretse, hari ikibazo cya mbere, niye mpamvu M23 nk'umusesenguzi muri defense sécurité, niye mpamvu M23 iri kurwana muri systeme ku buryo uriya mugi wa Goma iwigira isole, igafunga imihanda yose, donc ikawukwepa. Biraza mu buryo bwa ekonomi cyangwa se n'iki wenda tusobanura mu makeya. Ikindi uvuze ko igenzura ibice byose haba ku butaka no mu kirere kubirebana na karere kegereye Goma. Yaba ari impamvu M23 ikomeje kureka noneho indege zigakoresha kiriya kigo cy'indege cya Goma, kandi mu by'ukuri haza za sikoyi zibarasaho zigurutse, ibitero bikakomeza kubashoraho by'indege, kandi ifite iriya misozi nka za muremure. Nk'umusesenguzi yaba ari impamvu M23 idafata, muranyihanganira kuri grippe mfite, yaba ari impamvu M23 idafata umwanzuro wo gukemura ikibazo mu by'ukuri binyuze mu kirere ku buryo ibaha umuti nawe mu buryo bugaragara, noneho bagacogoza biriya bitero by'indege. Ikindi nsorezaho ko Kinshasa izi neza uko bihagaze, ko ari Goma isigaye imihanda yose yafunzwe. Ni iki baba bishingikirijeho mu nama, muri solution mu myanzuro y'inama y'umutekano yaguye yayowe na Kisekedi, aho Jean Pierre Bemba yavuze ko ingamba zifatika zose FARDC amaze kuzifata zo kuba bagiye guhashya M23 kuyikura muri iriya bice byose yafashe. Yaba yishingirije kuki kandi izi neza ko nta kirere ifite igenzura muri kara karere, izi ko nta muremure umusozi ukomeye cyane ifite, yaba yishingirije kuki? Ndagira ngo wenda uducire muri make kuri mu busesenguzi bwawe. Wenda ukiri aho minisita anabijyanire rimwe n'aka kantu naringiye kugira ngo agire clear. Nkeka yuko nkurikije ibyo nasomye nawe uko yatangiye, ntabwo leta ya Kinshasa cyangwa M23 iravuga ko hariho ibiganiro, ahubwo ni ibinyamakuru byanditse. Ariko ku mpande zombi sinzi niba Top Kivu yari yabisobanuye ngo aduhereze umucyo niba ku mpande zombi hari icyo zari zabivugaho. Komeza bwana Top Kivu. Iki kibazo mwabajije ni cyari kiriliye n'ira article yasohotse gusa ya ntuza ya Afrique Intelligent, ariko porte parole wa leta ya Kinshasa yavuze ko bitigeze kubaho. Niyo mpamvu twavuze ati turi kwanaliza eske byashoboka, ariko kugeza ubu na Kinshasa ntabwo yemeye. Porte parole ura Madame Tina Salama ni porte parole wa president, yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko ibyo bintu ari ibihuha atari byo gufata. Ariko kubera ikinyamakuru nka Afrique Intelligent nta wagiha credibilité aussi à 100%, kuko hari igihe kigeze kivuga ati ngo amahoro peace ngo ni mouvement ngo finance terrorisme, alors que yari intuza, yari manipulation y'abantu ba muyaya.
alors ntawamenya niba ari manipulation. Donc nta leta ni M23 ni leta nta wemeye ko hari ibiganiro bihari. Twakoze analyse eske birashoboka nangwa ntibishoboka, ariko ntabwo ngo namakuru afatika ko hari ibiganiro bihari. Ibiganiro byo ntabyo, kuko nta leta nangwa muri M23 yemeje ko hari ibiganiro biteganywa. Ça il faut préciser ça. Kubyerekeranye ati kuki Goma idafatwa muri cadre ya gisirikare, muri domaine défense hari stratégie bita stratégie 2.0 muri 3 dimensions. Stratégie 2.0, qu'est-ce qui se passe? Iyo urwana ufite objectif yawe uziko uri siri nayo, wirinda à créer des dégâts. Faut éviter des dégâts. Uzikuza ati minister uje guha Top Kivu raporo ngo nongo wa mugi ngo nawufashe ngo ariko ngo napfushije abasirikari 700. Uziko muri defense bahita bakwexecute. Afazalo uvuge ati nahunze ariko nta numwe napfushije. Ça c'est bien. Ibyo biremewe muri defense. Aho kuyavuge ngo wafashe umungini abantu bagushizeho, afazalo uwo mungini uwureke ariko abantu ubasigarana. Umujyi wa Goma ni umujyi urimo miliyoni 2 zisaga. Iyi saha urimo ingabo ziri incontrôlées. Aho sare je réfléchis à haute voix. Ntabwo nivuga comme un analyste de défense, ibaze ntuza bari muri abazalendo bari muri. Et le matin wumve ngo winjiyemo abantu bose bapfamo. Nira wazalendo iri incontrôlée, M23 doit être responsable. Ibyo je pense muri stratégie ya 2.0 barabyirinze. Umujyi niba ufashe nukuba rassurer ko nta dega ziri bubemo. Kuko iyo habayemo dega ukinjira muri ya mujyi harimo aduyi. Abazalendo na FARDC bagatemagura abantu muri joro bakagenda. Uwo mujyi ntabwo wazawubamo, aho baturage bonyine bazajya bakubona ni cauchemar ikomeye cyane. Donc nk'umusesenguzi bya sikari, c'est une stratégie ya 2.0 iri muri 3 dimensions yo kwirinda bakemura ikibazo autrement ke kujya gukemura ikibazo en créant d'autres problèmes. Suko babinaniwe kuko hano hose bafashe nta na hamwe FARDC je te jure ifite imbaraga na nkeya. Ça je pèse mes mots ku makuru dufite, nta hantu na hamwe FARDC yashobora gukura M23 mu birindiro byayo ku mbaraga M23 ifite. Alors kuvuga ati se ikibuga kugifata Sukoyi ni imbunda nkindi, ntabwo irasa kurusha machine gun, ntabwo irasa kurusha SMG, ntabwo irasa kuruta 82 nangwa 81 nangwa missile. Ni imbunda nk'izindi, bazi ukuntu bayirinda, bazi ukuntu bayirwanya. Pour preuve, image zimaze gusohoka, drone bayirashe. Alors niba bafite ubushobozi bwo kurasa drone, urumva se Sukoyi barayinaniwe. Suko bayinaniwe, ariko nuko bari kwerekana ko bafite objectif, hari ikintu kiri valable bari kurwanira. Si ugufata ubutegetsi bari kurwanira, si ugufata imijyi bari kurwanira, si ugufata ahantu hari economique. Ejo bundi bagiye bagera kuri MH barahavuye kuko ntabwo ari minere bari kurwanira. N'abana bari gutaha iwabo. C'est que moi j'ai toujours dit, n'abana bari gutaha iwabo. Ntabwo waba uri gutaha iwanyu rero nguze kurwanira ahantu uri bugirenze ute, uri busacrifiye abo babyeyi usanze, kandi hari abandi ushaka ko baza babasanga. Ubu créer une inimitié. Muri stratégie yabo ni stratégie nziza cyane, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut bayita nuza muri défense ya terme bayita ukora système ya persécution. Tu persécutes l'État, non abaturage bonyine bakagira ute bakayirukankana. Kandi byatangiye hari za marche buziri projete kugira ngo birukane l'État hariya, kuko inaniwe kuba protéger batakibona uburyo. Hariya M23 izahinjira nta rusasu ruvuze, nta Sukoyi ivuze, binjiremo calmement nk'ukuntu AFDL yinjiye ikinshasa babakomera amashi. Niyo mpamvu AFDL bayikunze kuko yari misamadega muri Kinshasa. Ubisesenguye wasanga ari même stratégie M23 gukoresha pour éviter ko hazaba de perte en vies humaines muri ya mujyi. Suko bayinaniwe, ariko nukurengera abaturage kuko habayemo imirwano, tutimagine la suite ukuntu igomba kuba. Ariko hari stratégie bakoresha zizatuma umujyi wonyine wikuramo
nta n'imirwano ihabaye kandi bakinjiramo n'abaturage bakabakomera amashyi. urakoze ngaho noneho hita ukomerezaho ku bibazo minisita yabajije noneho. Ikindi kibazo yabajije ni ikinama ya defense biriya ntabwo twabitindaho, niko basanzwe bavuga. Bemba nanjye namubonye nakurikiye disikuru ye, we ngo pour lui ngo Goma ne tombera jamais. Hari umuntu wabajije muri comment ati se none se Kibumba ni muri Afghanistan, undi aravuga ati se Rumangabo ni muri Bangladesh, ntabwo ari muri Congo. Donc alors undi mu analyste aza kumbwira ati leta ya Kinshasa ntabwo igera l'intérieur, ati bo bigerera n'aba boss, bo bigerera imijyi gusa. Donc bari Bukavu, bari Goma, bari Kananga, bari Mbandaka, bari Lubumbashi, ibireba muri za Ruzari wara kule habako. Urumva ni ya absence de l'État, ira langage akoresheje ni langage iteshejwe agaciro cyane, qui ne faut même pas peut-être donner beaucoup d'importance. Ibyo kuvuga ngo bahaye ultimatum ntuzarayikoze ministre wa affaires étrangères avuga ati president we wenyine moins d'escarmouche yabaye escarmouche, manzu yarabaye n'inzoga, nta nubwo ikiri na déclaration politique, nabonye barakoze n'inzoga ya escarmouche. Donc pour dire que imbaraga zo ntazo bafite si le plan politique, si le plan diplomatique twabyerekanye, si le plan militaire ho ni kure kubi, nta mbaraga FARDC bufite zamuhesha ubushobozi bwo gukura M23 ahanari. Icyo M23 yashaka cyose gukora yagikora, ko control irayifite a 100% mu uko birebeka. Urakoze. Ndakeka Rutundura we asigaye yarahagaritse kuvuga mu gihe ubushize yavuze yuko kuri 25 z'ukwa 9 23 itagomba kuba ikiri ku butaka bwa Kongo. Hari uwitwa Shiko yavuze menshi ariko sinkibubona. None uyu munsi nabonye witwa Kabi Kiriza, niwe wabonye ari iruhande rwa à droite ya Bemba, niwe chef d'état major wa garde républicaine, yarari hamwe na Ciwewe. Ariko bose bafite ibibazo bimwe peut-être tutana expose cyane, bafite ibibazo à l'interne, bose ni imibereho baba bishakira, bazi ko rien ne marche, ngira ngo bose barindiye liberation ahubwo ya M23 niyo yashobora kubakura mu bibazo barimo badashoboye kwikuramo bo bonyine.